Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Yuk teman-teman, kita berburu mainan lagi teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja ini teman-teman? Kita cari yuk teman-teman. Ada di mana nih? Wah, apa ini? Kakak mendapatkan ondel-ondel apa ini teman-teman? Ondel-ondel polisi di sini teman-teman. Ayo kita selamatin dulu teman-teman. Kita ambil dulu. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana lagi dia? Coba di sini teman-teman. Wah, ini belum ada nih. Coba kita cari lagi di sini coba teman-teman. Wah, ada lagi nih teman-teman. Ada lagi ondel-ondel polisinya nih teman-teman. Kita ambil aja teman-teman. Kita selamatin. Udah dapat 2 nih teman-teman. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba di sini. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada topeng ondel-ondel di sini teman-teman. Wow, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana nih? Coba kita cari di sini coba. Wah, belum ada teman-teman. Coba kita ke sini teman-teman. Wah, apa itu? Ada ondel-ondel pocong teman-teman. Jangan-jangan di sini kuburannya ondel-ondel pocong juga teman-teman. Wow, serem sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin aja teman-teman. Ada warna putih sama warna hijau nih teman-teman. Kita taruh di sini dulu aja. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Ini warna putih lagi nih sama warna kuning teman-teman. Wow, ini kagak ada matanya nih teman-teman. Serem sekali. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.